tufiyat imra'atun kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yumazihunaha wa yadhaquna ma'aha. Faqalat Aisyatu radhiyallahu anha laqad istarahat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama yastarihu man ghufira lahu. Dzakarahu Abu Bakar Al-Bazzar fi musnadihi. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ada seorang wanita meninggal dunia, di mana para sahabat Rasul sering bercanda dan tertawa bersamanya. Ketika wanita ini meninggal dunia, berkatalah Aisyah radhiyallahu anha, laqad istarahat. Wanita ini sudah beristirahat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merespon pernyataan Aisyah ini dengan perkataan beliau, innama yastarihu man ghufira lahu. Khusus yang beristirahat dengan kematian itu orang-orang yang mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.